Pozdrav svima ljudi, moje ime je Grga i dobrodošli na novi video na mom YouTube kanalu. Danas nešto novo i neočekivano. Danas radimo reakciju na hrvatski Reddit. Da, započinjemo serijal Reddit reakcija i danas reagiramo na hrvatski subreddit. Tako da, prva stvar danas. Čini mi se da je ovo pošto vidite vamo, ko živi u Hrvatskoj znakova trgovina, znači nećemo spominjati ime, da ne bude poslije. Gledaj akciju, znači 44,99. 44,97. Znači, 2 lipe na akciji. 2 lipe. To je ono kad kažu da kao smanjuje se porez pa ćemo i mi smanjiti cijene. Ovo nam uvale. Pozdrav za sve trgovačke lance u Hrvatskoj. Idemo dalje. Ok. Ako vas je ikad zanimalo kako izgleda 100.000 kuna u novčanicama po 1000 kuna, evo ovako. Pošto vjerujem da je većina ljudi koji gleda kao ja nikad nije vidjelo. Vrlo rijetko viđam novčanicu od 1000 kuna, a ne 100.000 kuna sve po 1000 na jednom mjestu. Ovako to izgleda. Bome izgleda lijepo. Bome izgleda lijepo. Ako se subscribe-ajte i lupite zvonce i lupite like, možda ću ja ovo nekad zaletiti od YouTube-a. Hvala vam. Nedavno sam položio i ne kažem da sam odličan vozač niti išta, ali mislim da parkiram bolje od ovog čovjeka. Definitivno parkiram bolje od ovog čovjeka. Ok, čovjek sam zabavio povući ručnu, ali... Damn, mislim da su mu svi ostali ljudi na parkingu spomenjali majku. Ne u najljepšem kontekstu. Ali lijepo parkiranje. Svi koji su ikad bili pored trgovine, znate ona trgovinice ispred koje onak imate 10 gajbi i tamo ljudi sjede i piju pivo. Ovako uvijek, znači pored svake klupice, znači ovdje je fina klupica, čekajte malo ću vam odzumat. Jel mogu ući baš u sliku? Evo, to je klupica. Pogledajte vi ovo carstvo. Čovjek je napisao da želi da ovake livade postanu dio UNESCO kulturne baštine, ne materijalne kulturne baštine. Ovo je tradicija, ljudi moji. Čepovi u zemlji. Ok, nije najbolje za okoliš, ali ovo je naša tradicija. Sad vidimo što imamo malo. Ima radnih marki piva. ali vidimo šta se najviše konzumira. Tako da, big like. No stres on stres. Zanima me nakon ovoga čovjek malo istresiran. Mislim da, ali ima stresa u Zagrebu. Ja mislim da je nemoguće imati auto u tako velikom gradu, tipa Zagreb, Beograd, i da vam auto nije ni jedan put udaren. Jednostavno, tolika je gužva u tim gradovima da je to nenormalno. U Osijeku u zadnje vrijeme znaju biti gužve, neke ceste su zatvorene, pa ono, dosta je gužva u gradu. Ja mislim da tamo nemoguće da nemate bar ono malak udaren, tako malo ogreban, jer jednostavno ogromne su gužve. Tako da, no stres on stres, ali ima stresa u Zagrebu sigurno. Ljudi, pogledajmo zajedno ovaj video. Znači, pas... Ali ovo nije pas, ljudi moji. Ovo nije pas. Ovo je u Zagrebu. Ovo je u najvećem... Ovo je u Zagrebu sniman. Jel moguće da neko... Jel Smašno sam vidio da sam ali ovo je next level. Gle. Sad je tu. A onda uskoro ide na ražanj. Ili možda postane skroz veliko pa će onda ići možda u čvarke, u kobasice, slanine i to. Udruga vegana i vegetarijanaca u Hrvatskoj, no hej prema vama, ali volim slaninu i čvarke. Trenutno čitamo najbolje komentare na Redditu. Najbolji uleti mladim djevojkama. Da vidimo što ljudi kažu. Stani pred nju i šuti, tako će ona morat probiti led. Au, ne, pa ljudi daj, pa ne možete ovo raditi, evo zumaču. Pa šta je ovo? Biti lip, ne biti ružan. Biti u lovi. Nisam palso. Ok, dosta ovoga, dosta uleta. Mislim da ovaj ulet nijedna mlada dama ne želi.
Brate, ovo je pljačka. Ovo je pljačka. Znači, vidite vi koliko kao pakiranje debelo, a zapravo je plastika ovo i onda samo gore potrpaju. Ali realno niko ne gleda gramažu na pakiranju. Rijetko kad. Vidite ovakva veličina pakiranja, očekujete koliko to može biti. Ono, ili pročitate kao po kile, pa dobro, kao ima dosta toga. Zapravo dobijete 5 ovih malih. Velikih, to je kao whatever. A, nije im uopće fora, nije im uopće fora. To je ono kao kad uzmete onaj meme sa čips, uzmete čips i onda ovako, ovoliko je čips, a ostalo je zrak. Znači, katastrofa. Zato više ne vjerujemo trgovcima. Želimo vrećicu čipsa da bude puna do kraja i želimo kekse da budu keksi. Molim vas, dajte nam kutiju keksa gdje je sve puno keksa. Logično. Ne želimo bombone unutra. I da, priča o prasetu i Keru se nastavlja. Evo ga, prase i dalje tu. Kerić je i dalje tu. Pogledat ćemo još jedan put. Ja se moram malo iskriviti, tak da. Žao mi je. Ali ja ne vjerujem da neko u Zagrebu šeta prase na povodcu. Ulicom, onak mrtvoladno lik šeta ne znam koja je dotična osoba, ali neko šeta prase u gradu, na povodcu. Onak, vidio sam da ljudi šetaju mačke na povodcu, ali to je relativno čudno. Vidio sam ljude koji su onak zeca izveli u šetnju, kunića. Ali ko vodi prase? Prase, ljudi, prase uzmeš. Nabiš ga na... Prikolješ prase. Nabiš prase na ražanj, pojedeš prase. Ne šetaš ga po ulici, ljudi moji. Prase ne šetate po ulici. Hvala vam. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Reddit reakcija. Ovo je bio hrvatski Reddit, nije nešto brutalno puno zanimljiv. Za sljedeći put ću pogledati, znači možda neki gamerski Reddit sa dobrim imovima, pa ćemo to gledati. Ovo je bio više ovako neki Daily Croatia Things, kao što ste mogli vidjeti, prase žena po Zagrebu mrtvo ladno. Bili smo 100.000 kuna, realno vidjeli ste ih sad koji ne vidi nikad više. Hvala se, nadam se da ćete svi vidjeti 100.000 kuna, a vidjet ćete ih ako meni lupite like i subscribe na video, tako da. Hvala svima na gledanju još jedan put, follow me na Instagramu, follow GameHubHR i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!